ljude koji su bili upali, u stvari bili su zarobljeni. To je početak. I oni su iskoristili situaciju kada je šta je to, dva Bova i Pitzgauer koji su išli tamo, to je 30-ak ljudi, oni su i na mučki način sačekali, pobili, čak i spržili i opet poslali strahovitu poruku. Kad ti pržiš svoga protivnika, ne ubivaš ga vojnički, nego ga pržiš, to je strašna poruka. Poruka svim u Bosni, kakav će biti rat. Znači vi odbacujete u suštini tu neku mogućnost da je JNA tada pošla sa nekim svojim punim snagama da oslobađa ljude? Pa da je pošla JNA s punim snagama, onda bi krenule jedinice iz Lukavice, krenule bi sa Pala, onda bi Sarajevo palo. Pošle sa tri vozila da pomogne ovim ljudima koji su bili napadnuti, koji su hteli, u stvari to je bio početak izazivanja armije, a oni to pretvaraju kao da je došla neka ekipa iz Niša, specijalci iz Niša. Pa kad sam pitao gospodina kako se ono zvaše, on kaže da je i Kebana bio, ne znam ja, jer je bio predstavnik Srba u tom ratnom predsjedništvu. Kaže, to je specijalna jedinica. Ko je bio to? Pa Šuput je bio, pa on je bio i u Ljubljani i u Zagrebu i došao je s komandom armije iz Zagreba u Sarajevo, prema tome nije došao iz Niša specijalno da u Sarajevu uspostavlja red. Znači, pravi se jedan konstrukt koji želi narod zavesti, koji želi opravdati to što su oni radili. Oni su počeli rat, a oni hoće to sa sebe da skinu. Vidite šta kaže gospodin Silajčić? Mi smo se, kako ste vi branili kad ste ubijali nas? Koja je to odbrana? A naređenje je bilo i dogovor je bio s armijom da se armija izvuče iz Bosne i Hercegovine, dogovor bio postignut. Znači, dogovor je bio postignut da se armija izvuče. Interesuje me, kako armija koja se povlači kroz Dobrovoljačku ulicu je odjedanput armija koja je agresor? Ako se povlači? Pa to je opet konstrukt koji ne može ni, u stvari, svako može da shvati da je to u stvari iskorištena ta situacija. Ganić je teo taj rat i evo kako su ga, znači i oni oko njega normalno, nije to samo Ganić bio, znači on je bio predsjednik, on je bio vrhovni komandant te vojske koja je tu bila. Ta vojska je, pazite, dozvolila da se 20 kamiona vojnika i starešina u 2 sata natovari. Oni su bili ovako njima na nišanu. Niko nije opalio metka. Dozvolili su da krene kolona. Niko nije opalio metka. A Ganić se brani da je to bio spontani napad. Pazite, cijelo vreme su na nišanu bili svi. Čekali su komandu. A komanda je bila kad pređe vozilo u kome se nalazi Izetbegović i Kukanjac, prvo vozilo Umprofora, da se preseče kolona i onda se izvrši napad. Čija komanda? Komande iz predsjedništva, to znači Ganićevi pomoćnika i tako dalje. Vi ste vidjeli Divjaka, on se prikazuje na ovom filmu, hvala Bogu da su oni to snimili, bio je, ko to puca, prekini pucanje, kako prekini, ko je naredio početak, znači onaj koji viče prekini, taj je naredio i početak, samo se to nije snimljeno je prekidaj pucanje, znači završi zadatak, pobili ste i gotovi i tako dalje. Koliko znam, pokojni general Kukanjac je rekao da se oružje ne smije koristiti ni u kojem slučaju. I koliko znam, znači toga su se pridržavali. Evo i u prilogu smo vidjeli, znači da s druge strane, drugog do duše, nije bilo poginulih na drugoj strani. Tačno, i to je jedan pokazatelj koji govori Kukanjac i vojska, njegova vojska, izvršila naređenje svog komandanta. Komandant je naredio, ja sam dogovorio sa predsjednikom predsjedništva Bosne i Hercegovine da se mirno izvučemo, nemoj neko slučajno da ševluči, ne da puca, ne da ubiva, nego da ševluči, što izlazi iz tog okruženja, nemojte dati povod da vas napadnu. Izvršite naređenje, samo ako ste napadnuti, onda komornik se brani. Međutim, on je verovao da je on komandant i njegova vojska njega sluša. Verovao je da predstavu ima čoveka čija reč isto, znači on je komandant. Izetbegović je predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, komandant, njegova reč se isto sluša, on garantuje 2 puta i Mekenziju i Kukanjcu i kada se čuju izveštaji da će biti napada, garantuje ja i moj koji je bio prisutan, znači načelnik TO Bosne i Hercegovine, garantujemo da neće biti napada. Prema tome, znači moje vojska veruje svom komandantu, a komandant veruje svom protivniku kojemu je dao reč. I zato je Mekenzi te noći poslao u
Ujedinjene nacije izveštaj da je muslimanska strana izvršila verolomni napad. To znači prekršili su ono što su se dogovorili pred međunarodnom zajednicom, znači pred Mekenzijom, da neće biti pucanja. Pobiveno je, zarobljeno je i izvršeno je, znači, prvi puta ponovo, znači više niko nije mogao garantovati da će se i jedan sporazum provesti kad se ovaj osnovni, gde predsjednik države garantuje i njegov načelnik štaba, garantuje sigurnost, i s druge strane komandant armije garantuje i izvršava, stradamo vojska, a ovi izlaze na ovakav način i ovaj gospodin kaže da nije on kriv, a on je komandovao tada. Da vas pitam još nešto, tada je u JNA, odnosno na spiskovima ubijenih, najviše je vojnika. Da li su ti momci uopšte završili obuku? Kome su oni bili realna prijetnja? To su bili mladi vojnici. Znači, mi smo imali tada stvarno mladu vojsku, to su bili 18-godišnjaci do 19 godina. Jesu, završili su oni obuku. Vojnik vrlo brzo nauči da koristi svoje naoružanje i opremu, ali je naučio, bio disciplinovan. Znači, on nije smeo da radi nešto dok ne dobije komandu. A ovi su ubivali ih, dolazili, kaže Mekenzija, i gledam, Mekenzija je tamo bio prisutan, on je čak i opisao to. Odlaze od objekta, od vozila do vozila, pucaju u glave, kao što kaže Kovačević, u glave mome kolegi, ubivaju, znači u sanitetskom vozilu. To je opet krivično delo. Po međunarodnom pravu napad na sanitetsko vozilo je krivično delo. Po međunarodnom pravu i zakonu napad na zarobljenike, ubivanje i maltretiranje zarobljenika, to je opet krivično delo. Znači, zato mora, i da za ništa nije znao Ganić da će biti ovaj napad. On je znao da mu se zarobljenici muče, prebivaju i ubivaju. I zato mora da odgovara. Evo, Ganić je u pritvoru, ne znam koliko sada uspijevate da pratite sve ono što se dešava. Rekla bih, probudili su se neki duhovi prošlosti na koje nikad nije stavljena nijedna sudska odluka, stavljena na takav način pečat možda na sve ovo što se desilo, ali evo predlažem da pogledamo izjavu gospodina Milorada Živkovića, predsjedavajućeg parlamentarnog vijeća. On je upravo komentarisao sve ovo. Neosporno je da je na početku ovoga nesrećnog rata desio se zločin u Dobrovoljačkoj ulici. Neosporno je da je Ejub Ganić učestvovao u tome i ne vidim ni jednoga građanina u Bosni i Hercegovini koji bi bio protiv toga da se to rasvijetli i da dobije epilog na sudu. Nije više bitno kome će biti isporučen Ejub Ganić. Sigurno je da će on morati da odgovara pred sudom bilo Srbije, bilo Bosne i Hercegovine. Zapitati se u Bosni i Hercegovini zašto je sudstvo i tužilaštvo toliko čekalo i zašto se odjednom toliko zainteresovalo u Bosni i Hercegovini, i prema tome, gledajući to, i ako bi se otvorio sudski proces, bi bio više politički nego sudski proces. I zato smatram da je bolje da on bude isporučen Srbiji, a i svi relevantni dokumenti koji su predloženi, koji su dati sudu u Londonu, su na strani Srbije. S druge strane, veoma je, da kažem, ironično da kada raspravljamo o presudi Sejdiću i Finciju u Bosni i Hercegovini i trudimo se da pokušamo kako da ispoštujemo tu presudu i da iz reda ostalih u Bosni i Hercegovini ne budu diskriminisani, gospodin Ejub Ganić je baš iz reda ostalih, kao Jugosloven, bio izabran u predsjedništvo i tu se vidi sva ironija toga što se u Bosni i Hercegovini zove ostalih, onih koji nažalost ima, ali ih drugi, nažalost ih zloupotrebljavaju iz reda jednog naroda, onoga koji sebi daje za pravo da i oni iz ostalih moraju da budu izglasani od strane njih. To je sva ironija ovoga procesa. Ništa poslije ovog hapšenja neće biti isto i mislim da se baca jedno novo svjetlo na rat u Bosni i Hercegovini i da velika zabrinutost od strane političara iz federacije baš upravo zbog toga što se boje za svoje sudbine nakon toga što Ejub Ganić bude odgovarao za zločin u Dobrovoljačkoj.
Evo, čuli ste koliko je bitno pred kojim će pravosuđem Ejup Ganić biti